Yaxshi bilib olsangiz, uyrenib opuңuy. Hello, salam degan so'z. What is your name? What is your name? Senin adın kim? My name is. My name is. Menin adım. Nice to meet you. Nice to meet you. Seni menen joluqqanıma qubonchdaman. Nice yaxshi, meet joluğu, you sen degan so'z tushuntiradi. Kelgile emi men sizlar bilan tanishayın. Hello, my name is Aysulu. I am a teacher. And what is your name? Özüңөрдү tanıştırıp kommentarийге жазып калтырып койгула. Келгиле онлайнда англис тилин чогуу үйрөнөбүз. Андыктан бул сабакты сактап калгыла, жогото албаш үчүн жана чогуу үйрөнүү үчүн сөзсүз мага подписка басып койгула.